Možete se slobodno svi tu Da, izut, stvarno moramo imam i izut. šlape za svakog od vas. Pazi lika, ima šlape Bura, za zadnji svakog put kad sam se izuo iz cipele je bilo sinoć Da, dobro, u ne izlasku, morate se onda izuvat, budem onda samo usisa kasnije. Frajer usisava. Prosti mister higijena. Šta je iduće, ćeš oprati pod za nama? Tu Bura živi moja stara ili ti ono? Zipa ti ovo Lik je došao u ogledalo. Zaru i kupio ogledalo, ono. Frajer je narcis. Ok, idemo dalje. Tu nam je kupaona, dođite, evo tu. Pazi ti te uzorke pločica. Kako brat brine o estetici. Vjerojatno si tušira svaki dan, vidi ima 2 šampona, Vidi ima brat. i treći, tu je dolje. Ovo je za masnu kosu, Ziher lik ima 3 šampona, vidi ovo, Cristiano Ronaldo. Fred njeguje svoje vlastište na najjače. Idemo, bato! Vidi kako mu je kosa Sigurno se svježa. pere i prije nego što ode u džim. Znate šta lik radi u slobodno vrijeme? Miriši. Ok, idemo dalje, idemo do boravka. Tu je boravak. Pazi ti ovaj open space, buras. Sorry Mirjana Mikulec. A di ti je TV? Kako, brat, ima biblioteku, zipa ovu poličetinu s knjigama, Fred čita na najjače. Lik ne želi imat demenciju kad ostari. Vjerojatno znaš i sva slova u abecedi. Buras, daj mi pročitaj misli, Tu mi je isto kuhinja. Ovdje Pa ono... ti nisi samo frajer, ti si i air frajer. Lik ne naručuje, lik kuha cjelovite obroke. A brat je ekonomičan. Jesi za nas nešto fino skuha? Šta ćemo papati tatice?